Abantu abathi umjolo kwi-pandemic ayishame angibablame. Ngithe ngizovakashela uPraise umuntu wami wa5 years. Vele mina ngiyazazi ukuthi ngi-straight sakhe, sihlezi sibambeni izandla, siyaphostana, akekho umuntu ongazi ukuthi siyathandana mina naye. Mengithi ngiyafika-ke endlini yaPraise ngizomshaya nge-surprise, ngigqoke leli jazi lelo ofika ulivule nje masuthi surprise. Hayi-ke nginespeki vele sokungena endlini yaPraise nje, ngiyitshela ukuthi usemsebenzini, ngifuna ukuthi afike sengiyidekile embhedeni. Hayi-ke mangabe ngithi ngiyangena phakathi erumini uPraise uhleli nomunye umuntu wesifazane. uPraise avelana asukume alumbhejazane athi ngenzani la? Ngifunani kahle kahle la? Ngingabizwanga, yena akazwani negenge eyizelayo ingabizwanga. Ngithi Praise angizwanga. uPraise vele avelana nyuke ngami, ngithi ngizocela ungitshele le ntombazane yakhe iphume lendlini sisale silungise indaba yethu. Athi uPraise kuzophuma wena lo ubiziwe lendlini. Yo, ningibona ngikhala isililo nje, ngikhaliswa izona lezo. Kodwa ngavelane ngahamba ngaye esibukweni, ngayibuka mani ngathi hayi mina ngintombi iphelele, ngimuhle mangabe nginje. Ukuthi seloko mina ngakhaliswa umjolo. Kunini nathi sisukume siyibambe nathi senze the same thing ogaya abayenzayo. Cela ukukutshela ukuthi ngashaya iD appointment. Hayi-ke ngageza-ke ngumugeli, ngageza ngaswenka, ngagqoka, ngaba muhle, ngashayela isipikili sokugcina-ke nje. Uyasibona leso sipikili sokugcina mangabe usufaka ama-eyelashes usumuhle. Hayi-ke ngaphuma ngiyintokazi yakwethu ngipensula, ngihamba ngiya kwi-D appointment. Kunini ogayi benza the same thing, nasiseke siyenzeke. Lapha bengiyokhokha isibhongo ngoba bekade ngifonele umngani kaPraise, uVince. Ngiya kuVince njengoba ngithi ngiya kwi-appointment. Hake ngifike-ke kuVince-ke vele izinto zakhona izidlo ziyavuma-ke kuVince. Ayike zikhaleke. Kusho ukuthi into yakhe-ke uVince uyakwazi ukuyisebenzisa. Hake mangabe siqeda-ke sengicabanga ukuhamba kuVince athi hayi uhamba uyaphi? Hlala mama, hawu sekuhlale kushaya ekuseni nje sihleli kamnandi kumnandi. Ngiyakenjoy ukuhlala nawe, uhambani? Ingicika kabi mina lonto ukuthi umuntu meqeda useyafasa inkinobho uyahamba. Hayi-ke umina-ke noVince laphayana-ke ekhishini mfana sishaya ikhofi sengigqoke ishethi lakhe. Uyayibona nje leyo morning after sugqoke ishethi lomuntu nje ziyakhipha kumnandi. Kumnandi uVince ulo mfana lo osoft, uyabona nje lo mfana loyo. Hayi-ke kusenjalo inokho eminyango. uPraise, Vince bra wami ngijahile yazi ngizobethwa ke nako. Ngicela ungisiza ngento encane, vula bra wami, it's very very urgent. Yo, uVince avelana athi sithandwa sami ngicela ubaleke, hamba ucasha le. Hayi-ke ngibaleka-ke manje. Isoka lami phela leli engilibambe nomuntu lelinokhayo laphayana eminyango, asakakhulumi mina nalo, asakadampani, ugcine ngixosha lapha ethi angihambi, ngibaleke. Sho ukuthi nginento yalibona leliketango elifakwe eqakaleni, nginalo liketango lelifakwe eqakalaleni elipersonaliziwe. Livela leliqatha-ke liwe laphayana iketango mangabe ngisabaleka, ngibaleke-ke ngiyocasha. Angene kuPraise, mekangena uPraise avelane ebone leliketango. Athi Vince ndoda, ngikutrustile mpemu, ungayenza kanjani into enjengaleyo ukuthi umuntu wami imate yami uzoyilalisa lendlini yakho? Ayi athi uyaphika uVince. Kusho ukuthi uPraise uyalazi leliketango ukuthi lipersonalizelwe mina, mengabe ngiyolenza ngangihamba naye. Hayi ixabane. Ngivelane the time exabana mina ngiyagqoka vele ngilungiselela ukuthi angihambe ngoba vele sengibanjiwe ukuthi ngihlangahlanganisa abangani ngenhloko. Hayi mengiqeda-ke ngidlule kubona ngithi kuPraise ngithi checkmate bishi, because nawe yona into ongenzile yona nawe uyawezwa-ke, uyayizwa ukuthi imnandi lento ongenze yona. Avelane uVince athi lalela lana sithandwa sami, ngicela ungahambi. I am willing ukuthi ngiriske ubungani bami noPraise ngenxa yakho. Phela ubumnandi engibuzwe laphayana ngifuna ibungiphunyuke. Ngicela ukuthi usale. Mina I like you. Ngiyabona ukuthi mina nawe singaba nento ehambayo, singaba nento eqhubekayo. Ayike sisaleke mina noVince sithandana-ke manje, sesiyathandana-ke noVince sekumnandi.
uVince wangibuza eqaleni ukuthi ukhona yini umuntu enginaye, ngamtshela ukuthi the time isindoda yami singihlupha ngathola omunye ngifuna ukubhalansa ngayo ngoba phela bese kubheda kakhulu ku relationship yethu. So ngokuhamba kwesikhathi nje sithandana noVince, uVince wangitshela ukuthi yena useyangithanda kwangempela, ucela ngihlukane nalomuntu engithandana naye. Hayi-ke nami ngaqamba amanga ngathi ngihlukene-ke naye. Lapho ngiyiqambela amanga abuhlaza cwengi nomunye usugar daddy, omunye usugar daddy ongihlanyisayo. Yabona labo baba laba ba-soft, laba bakwazi ukuphatha umuntu wesifazane. Futhi lapho ekuthandaneni nalo sugar daddy, ngiyazi ukuthi mina ukuba loyal kumuntu akuzange kwangenzela lutho. Instead kwangilethela i-heartbreak. So nami bese kuyisikhathi sami-ke la ukuthi sengibhalansa ngey'nyawo zombili, olunye unyawo olingala, olunye unyawo olingale. Hhayi-ke uVusi-ke, uVince ngelinye ilanga wathi ufuna ukungi-introduce kubaba wakhe. Hhayi-ke sesihleli-ke manje e-restaurant silinde ubaba wakhe. Nami ngihleli ngiyiqoqile, ngifake ama-pears, ama-earrings, ama-pearls. Ngiswenkile vele la because uVince ungitshenile ukuthi ubaba wakhe umuntu osemgangathweni. Akumelanga nje ngiyibeke phansi. Hhayi-ke angene kubaba uswahla lensizwa, ngakaliboni ikhanda, ngibona uswahla lensizwa, indonga zalaphayana ziveza isingezansi singaphezulu sisithekile. Hayi bo, mengasondela umuntu, Jesus, ushuga daddy wami lo. Shukuthi umthethwa ubaba kaVince. Hayi bo, asondele kumthethwa-ke afika ahlala etafuleni. Mekaqeda nje ukuhlala etafuleni athi Vince indodana ngicela sikhulume, ngicela sihlebe mina eceleni. uVince uyabuza ukuthi baba mhlambe lokho kuhleba kwethu eceleni angeke kwenzakala emva kwale dinner baba. Masumbonile umuntu wami isinqindamathe sami avelana umthethwa athi Vince ngicela sihlebe eceleni njengamanje. Ngabona ukuthi anginaplani-ke la lo baba uyoyidadlaza indaba, uyomtshela uVince ukuthi mina naye siyajola. Ngavelane ngayiqulekisa, dindi liziphansi, janja laziphansi, ngayiqulekisa. Hhayi-ke ngatitingwa-ke manje ngisesibhedlela. Mengifika-ke esibhedlela ngicela ukukutshela ukuthi into eyenzakala. Ubaba kaVince umthethwa owavelana wamtshela ukuthi mina ndodana nawe sine-strong bond kabi enzima kabi serious. Lo ngijola naye, angisho uyazi ukuthi mina ngumuntu vele oyithandela amantombazane. Lo umuntu wami kudala nje ngijola naye futhi siyenza izinto. Ngicela ukukutshela udokotela mangabe ebuya-ke wabuya nereport yokuthi ngiqulekiswe ukuthi ngikhulelwe. Cabanga kade ngiyiqulekisa kanti phambili kuzofike kutholakala okukhulu. Kwabe indaba yokuthi-ke bayangidampa bobabili. Ingane kwatholakala ukuthi ingane kababa kaVince, akusiyona ingane kaVince. Yo, I was so heartbroken. Uyayibona le game yomjolo, sike sibona abafana beyidlala, nathi sizama ukujoyina because isikhathele ukuphuka inhliziyo. Because ngize ngidlale le game, it's because bese ngikhathele ukuphuka inhliziyo ngiphulwa abafana. Sometimes ke kuthiwa iva likhishwa ngelinye iva, ubuhlungu bukhipha ngobunye ubuhlungu. Nami ngayitshela ukuthi mangabe uplayiwe, hamba nawe uyoplaya phambili. But in this case, umuntu owagcina futhi heartbroken kwaba yimina because ngathola ukuthi ngilahlekelwe indoda elungileyo, uVince. Ngikhuluma njena-ke ngikhulisa ingane yami. Yize noma ubaba kaVince ethanda ingane yakhe, kodwa-ke like I think it was going to be better if mhlawumbe kwakube ingane yaVince, ngoba nje ngabe ngikhuluma namhlanje sihlala ndawonye sishadile sikhulisa umntwana wethu. Manje sengidila ne-situation-ke yashuga daddy okuye no deposit imali yengane uphesheya ukuphi indoda ayikho busy kanje. Lapho isingi-blacklistile-ke nakwabanye oshuga daddy ngoba ngisakwazi nokuthola omunye ushuga daddy. Hayi impilo injalo-ke nje. Sizoyibeka lana kokwanamhlanje indaba yethu. Buzz SA to all social media platforms. Isiyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Siyanithanda kakhulu.